माँ। शांति और निश्चल नीरवता भितर शाश्वतंकर प्रकाश हुए। कौनसी वस्तु द्वारा निजको विचलित हेबाकु देव नाही, ताहेले शाश्वत प्रभु प्रकाशित हेबे। सकल अवस्थारे पूर्ण समता रख, ताहेले से विराजमान करिवे। हे प्रभु, तोते खोजिबारे अतिरिक्त उग्रता बा कष्टसाध्य प्रयास रखिबा उचित नुहे। सेही उग्रता और प्रयास ही तो सम्मुखरे एक आवरण परि होई जाए। तोते देखिबा पई मध्य हमर कौनसी कामना रहिबा उचित नुहे, कारण ताहा मध्य एक प्रकार मानसिक चांचल्य जहा तोर शाश्वत उपस्थिति को आवृत करे। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ସମତା, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ହିଁ ତୁ ଓ ତୁ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ତୋର ପ୍ରକାଶରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ଉଠେ। କୌଣସି ତ୍ୱରା ନାହିଁ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ, କେବଳ ତୁ ହିଁ ରହିଛୁ। ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ କରି ତୋତେ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁ ରହିଛୁ, ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ନୀରବତା। ଏହା ହିଁ ହେଲା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।